nigo mwako yo maseri ta Samuel Nyangeri birerani maire ya mateae kunyara kumunderero buri mugwaye abwase bare chinyumba ibere abwase bono babiri bakunyara kumusana na buri mugu maire yo kunyara gwato na biburi babo kurengana mwako igani ya kunyara guteba kuna nigo babiri bakunyara kumusana na igoro ya buri mugu ane monogo kaina chinyumba ibere chichinke chibere weka bakanyara kwekene seke gambere kanyara weka na kunyara gutuma abantu abanyate gwato buri mugu kurende ya matei yende turanyara gwisane kamuno gwato ku buri mugu ntukanyara kwirira gutai wana no kutoka kwa murembe egatie chinke chibere ono ni umako ya nyare weso kuri rero na kunyara gukora na CCTV abasanyare gusaba kunya serikali nyare weso na negatie so kunyara gwato buri mu kunyara gukanya amate yende ababere bakunyara ku mwari berera kwikira boniga gwasibono anyare gusaba kunya naga bityo gusirwa na ondorore na kubaniko ya nera nyare gukwanira amate yiwe banyare gukanyika ikira murembe no ganiri ane munasenkeyo Mbolo Samuel Nyangeri Mbolo gono moigorwa odio mo sa location na check location na match sub county kese county ngondo mtaka bwe miaka postina ta gomene tene no tono baremo ana amenye no baremo bonene bwe miaka menga otatika mwinjere na kinira tende na baiboli bana wamenye penje bieka wane bana wanye tonje tuwa mwako mta kwa tabani batatu umo no mto ba amenya ntamatuko mangi amenya matuko make bakacha bakakosana chingatika ya somo waka era kaganda sala na kuchi anda gachakaira kera mwaka tiranga moyo wono ya chega ikamuna na amenya myake mingi bakana ikiranga kiye twega tosungwana n'abana bamito usoma ngana yo tukachangana bakanya chikoti bakangambya ikoti kabakanye buri mugo n'obwa kaya bakanye buri mugo n'obwa mwana yakaya mutukoma kaiga kanya bakora abantu bakubutogora kubabona nakimo kubutogora bakayikera bakateba ya buri mugo ika kuika ore turanda sabya kandi sabya itarachigoja bakambwata nanga kimba kore muntu mandiko kwa mogondo yo na mimi noro mugako muntu na kusira no antike to bore mo tanta le tenga bore mo kwa aka sa ta bore mo mo kwa le ngamo bore mo no kwa antike mugaka na atita mare mo sia wana amari ma atatu dawa mo sia na ale ngetia atira wono korwa abana kabana nto bamara sumbuiro bene ya kamera ba sumbuiro ate okane ona abantu bati kwane ona abantu basi bona chusi obaikera makatania kero toka mitiko korosia mangana toka ambirane kanyora abagambi bagoja bakonsamo ne success ni na rose na kio moto na reko enda chikoto oteria serikali no senyo obole no bole success ni kwa etete chi process jones paka ngaegwe teto nje tiche tegwa ko ma teto na tena serikali na ya dikete tu ekanyoru ikona ari kete ni tubia ni ya kora kana biroboro bono paka waikeira kwachi to kwata moiso de chusia mwa koya motienyo okame 2023 wakongire koti ngana aputoiro omote naende naruate ko morwe narenge nyakitare ko kuichuni ka sendikata ni chuni ngamenya oro chikuikiwe kina ira ne natireka konda ira ko nyora bashari wako watu tire kare kota ora timba tia wako tango kuko ntamaniki utiko kama ndanya taka korwabo mtu agende koti mugako yo minto na agenda kakanywa akategwa ndali pia bakambe kara kombata ko nyumba wari koti ya dikarete kana akwata makosa akafa ko beke statement ya na statement ya yari kata polisi ya chiko igwana no ko site ogware ko report kama sai anda yake mochibe ari ko site ko mo report ngobono koikera chinga kiesi tikana achikorigere yo monando no tokorti ogo saito mwa kwa nani wate kana nere otebe tia bantu ta kororo bona chetimbu atikende yo singo mokota ke ngo sabe serikali
erike etogayane ekonya na mang'ana yonsi ore chimpako chire bwana no bore bwana orosi kuna ne bo se kutwaka ngonya kubwata na busa ngo sabe serikali enkonye empekero ulinsi la kutosa timbas kuna kusumbu